Katukad ti Basol. Tinapalabas, pinatgan ni Astor tikid daw ni Margarita nga agbakasyon da iti sabali a lugar. Ket iti panagbiyahe da, nailasin ni Astor ti kotse ni Don Juan. Kinamat na harod da itoy, ket nadlaw da ita ni Don Juan, iso ang nagpaigid. Iti dayta agundaway, kinuna ni Astor asumurot langen kadakwada ni Ligaya. Ngem kinuna na nga dagagara na jay syudad, iso asumurot ka ni Don Juan. Nakadanon nga ruden da Astor iti pagbakasyonan da lugar. Ket dita, tinanggaya ni Dinggas iti panaginom na iti arak. Nakuna ni Astor nga agayat ken ni Ligaya, ket isinanan ni Margarita. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol! Agayata ka ni Ligaya. Nga madanasawam, amo. Isinak ni Margarita. Anya? No kasano ti ayat anariknak idi ka ni Ligaya. At adaman ni Tandinggas. Nang runa, tawanan makalapod kanyak. Amo. Adanasawam. Saan alapod ni Margarita? Kandinak mabalin akong trahen, taamangan no ipaknik. Amo. Amam muna kong Dinggas. Jack kayat ti makon kontra. Asino man amang lapad iti pagayatak. Ken asino man amang kalaban kanyak. Dakas ti pagtungpalan na. Wen, amo. Nga agpapan ken ni Margarita. Amo. Alakit din. Ituloy tantiaginon. Takalpasan na. Intanto maturugan. Wen, amo. Nalidayak dagimay. Nanagno. Ngamin malaglagip ko niyang gos. Anya? Kasta at talaga ti agay-ayat. Kailiw na ti ay-ayatan na. Yamdi ka aglidliday akasta kalalili. Sana bali. Tadumteng to ti aldaw nga agkita kayo. Kano nga di tangal daw, nana? Nagbayag mo. Dumteng tulat ta. Imbag ka pa'y dagimay. Ngamin, naragsak ka, tada ni Dinggas mo. Ngam siya, diyakon makitkita ni Angus ko. Kat agsurat ka ngamin taibusun tanto. Kat subalitan nan tomat. Ha? Ayun, anya. Api ang nalipatak. Huwag nga agpaiso. Kung naidi ni Angus nga agsuratakan ko, ana. Ngam api ang nalipatak. Ala! Sige, agsurat tanto inton makasubli tayo di mansyon. Ay, sige. Kanintan to ang papicture. Dahil nayon kung to iti surat ko. Tapno sana malipatan ni Angus ti Rupa. Itay-pay anagidta ni Astor. Ngam kasla dinak pagan ano. Nagiddalatan iti kama. Akas na dinak nakita ang nakatugaw dito eh. Umabayak kan kuana. Astor? Asawa? Astor, asawak. Agurukan. Sabagay, nakainom ngamin. Isu siguro ang nakaturugan adagos. Angam sana bali. Umabayak latakan kwa na. Kat maturugak matan. Ato'y ti red wine, Ligaya. Timtimam lang. Saan ka mabartag iti na ito eh? Sige, Don Juan.
Daytoy nga arag tin inuman ni misis ko no di na maalat iturog na. Kasta ka di, Don Juan? Nagpintas to'y balayo. Wen, kastoy ti kayat ni misis ko abalay. Iso kastoy ti pinatakder ko. Apay nga gigan kayo di ilimi. Idinto taada dito'y ti pamilyayo. Kay kayat ko ijay iliyo, tapres ko ti angin. Sana kasla ditoy, ano da dumag at adalawag na nga asok ti malangab, gapo kadagiti lugan. Ngam, apay adayo isurot ti asawa yo di nagtipunan, Don Juan. Di na mapanawan ti balay mi, nga uray pay adda dagiti katulong mi. Sa bagay, maawatak. Gam kayat nati sumarungkar ijay iliyo. Iso nga isurot kung tumitlang inton maminsan. Una, iti kasta, mapasyar ng tumati hotel mo iti nagtipunan. Kasta mo ti restaurant kan department store mo, Don Juan. Sige, mangan ka lang ligaya. Di kagbabain, ha? Wan, Don Juan. Ngam, apay adita kagidan ti asawa yo. Aldawan no agring dayjay. Isu ada talatan ti agida na mangan. Paniyang, mangyag ka dito'y iti inuman ni ligaya agatas. Wan, sir. Don Juan, saan ka di nga da anak da Margarita kan daydi Don Paeng? Ha? Mabalin ka di asarong karanta ti ubing? Sige, awan parikot. Kaano ti kayat mo nga ipapanta? Dayta ti umuna apag nata itang aldaw. Kayat ko makita ti anak ni Margarita. Sige, awan parikot. Iso dayta ti anak ni Margarita, ma'am. Don Juan, nakaturog iti crib na. Babae gayam. Juan, ma'am. Karup-rupa ni Don Paeng. Kumusta mo ti ubing, kabsat? Sana mabaybayan, ma'am. Di mi baybayan. Asino di mangmangtod iti masapsapol na? Ti anak ni Don Paeng a babae, ma'am, ni Ma'am Marcela. Awan anak da iti asawa na. Kat isudan ti timmakder a naganak tayo ubeng. Nang runa pa'y idinatayan ni Don Paeng. Kastagayam. Nasaya at matngarod. Tama ay aywanan a naimbag to'y ubing. Kasano ligaya? Mapanta ni di paggatangan iti lugan. Sige, Don Juan. Sige. Kat sika mismo ti agpili iti kayat mo a kotse. Awan amok no may papan iti lugan, Don Juan. Iso da kayong tulatan. Sige. Awan parikot iti dayta. Kitaan tanto di maibagay kan ka. Agyaman na, Don Juan. Ay, nay! Nadinggas umay man ng tidyalo yun! Ay, nagpigsa! Lumagtota! Sige, apsay! Nagpigsa! Ay! Anya day diya nga dalo yun! Sinabugan na teropak! Ay, nagpait! Naapgad! Napait, tadasin na! Naapgad no asin. Saan anapain? Ay, di taman na dinggas! Ay, umayan tidyalo yun! Ay, lumagtatamanan! Ay! Nagmayat nga talaga ti Makay. Ayam iti diallo yon. Woo! Ay! Ayam ko! Pagpay dadagimay kandinggas, tanaragsak da. Ngam siya. Ay, umam! Ay, na! Sana ka naragsak. Minsan ko akadwa niyang Angkos! Kailiw ka! Ay, na! Kano na nga kita?
magsangsangit ka itoy. Imbis nga umakagransak itoy nga magsangsangit ka maat kini-kini. Kasanumot ngamin, kat malaglagip ko ni Angus. Mailiwagan ko na. Anya ka matan. Saan ka man nga agsangsangit nga kasta? Umakakit din, tayo makikinkin na mat isidalo yun. Manjak, dito iyak lang ang igid nga tugtugaw. Anya? Saan nga kayat niya ang gusto kasta? Di kayat nakat naradsak ka? Kumain ko yun. Nagmerienda tayon. Nakasaganan ti merienda. Uwan na agno. Intahan, kanya-kanya. Awan ganas kong agmerienda. Ulay kalakit din aya. Kalalili. Malaking tayo din. Maditi kasta kini-kini. Imay tayo ito nga adradsak. Saan kat nga aglidiyaya? Dayjayan ni Astor, dinggas. Agmay maysa amagmag na itiigit. Di nakpay inayaban, tagpag na kami kumaadwa. Apay ngami na di kasi murot, ma'am. No kas jay, sumurot kalata. Kas lang amin ipilpilit ko tibagikan kwa na no kas jay, dinggas. Ha? Nagbaliwan ni Astor. Saanen akas iti. Ati kayat na kat nakaarakuplatan kanya. Ang amita, di na kon pagan ano. Kasta ka di, ma'am. Ibagaman kanya, dinggas. Adda ka din nagkinaawatan da, ikan niligaya. Awan, ma'am. Karang ganjang dayjay a babae. Kat agsaga na kanyak. Iti ka nito amaamuak nga adda relasyon da kan ni Astor. Siya kunti mang ipagbaga, ma'am. Awan relasyon da. Ala, ingkakit di aglangoy, ma'am. Mapan ka iti ayan da kalalili kan dagimay. Amo, makadlawan ni Ma'am Margarita. Ngamin, 5 miis kakanon kan kuana. Katatapan na aniligaya ti makagapo. Anya ko ma? Amo, saan ka dikdiktaran? Ngam pangasim, tadi mo kumaipadlaw kan kuana, nga gayat ka kiniligaya. Tamangan, no mangipaiday ta itiriribok. Di na maaramid ti kasta, dinggas. Sabay ko matakasta, amo. Oh, dayjay ni Ma'am Margarita. Asit gam, kat kasaritam, amo. Kadwa am itinagtugawan na. Alan, amo. Ingka andingayan. Gaputa na sakit tirik nana. Tadi mo kanungamin ikan kano. Astor, asawak. Saan ka din nga ay ayatan? Ngamin, di nakpayan kasarsarita. Likliklikan na kon. Nakikalay sa akin ka. Gapot amok nga ay ayatan na. Aklunak nga di damo. Kat saan ka nga ay ayatan? Ngam iti panaglabas na kiti aldaw. Nariknak at talaga nga ay ayatan kagayam. Day tatipod no, Astor asawat. Kat malidlidayanak. Gaputa dinak matan pagan ano. No pa'y kasta. Ay ayatan kalata, Astor asawat. Wah, Kaya't ko amang nag-amis mo kan ka. No ay ayatan na, wano saan. Sige, baliksam ko ma. Astor, asawa. ay ayatan ka. Ipanagnag mo. Babaan iti panangagak mo kanya. Ha?
Kasta, ti kayat ko apa nang ipanagnak mo nga ay ayatan na. Margarita. Inarakop na. Nagsamit ti agak mo. Uray siga. Nasamit niya tiyagak mo. Ay ayatan ka. Astungar asawa. Ay ayatan ka, Mat. Margarita, asawa. Kitaan niyo! Nagkiss da! Asino? Da Margarita kan among! Yay! Ay na! Ay apaw! Wah! Kinikilig naman ako dito! Dayjay manan. Agin inagit manan. Hoy, saan niyo idakit kitaan? Tumalikod kayo. Si kamat dinggas! Saan mat nga dakas no kitaan me? Ala! Nagpaot ni inagit na. Ay, apaw nga talaga! Kinikilig talaga ako dito! Agyamanak. Astungar asawa. Naragsakak unay. Nasaya at mayat na naragsak ka. Namin, impariknam nga ay ayatan na. Babaan, itinasamit nga agak mo. Wen, ayayatan ka, gapo, ta asawa ka. Agyaman ako, nay. Naragsakak. Astor asawa. Nalpasan, nairwartan ti kotse. Hamangan no kayat mo ti agpasyar. Sige, Don Juan. Amangan no adda kayat mo agatangan. Sige. Inakagatang iti pasalubong ko kadagiti anak ko. Kastamotan kada nana pipay. Sige. Pakuyog kalangan kadagiti dua a babaunan. Agyaman na, Don Juan. Tagimay, kalalili. Tumakdang kayon, tayong meriendan. Unag paiso. Taniya mabisina kun. Sige Sa bagay, nakasagana la tate merienda tayo. Ang subli kay tumanan dito yung swimming pool. Kalpasan, ti pa nagmerienda tayo. Ay na. Kasti kumakanayon. Nagmayat kat kuman. Ay na, itala ang diato kini-kini. Kat into nagsubli tayo manan ije mansyon. Agtrabaho tayo manan. Ala, umay kayon. Agur-uray ang daam. Agigidan tayo ng agmerienda. Maragsaka na ka makakita iti panaglangan niyo kini Ma'am Margarita, amo. Nagtungpalak lang iti balakad mo, Dinggas. Nakita ti panagin nagakiyawad doa. Anya? Mayat tayo jay, amo. Ang amom. Kabayatan nga agkak ni Margarita. Niligaya ti adda iti panunot ko. Anya? Wen, Dinggas. Astor, asawa? Amo. Nang nagnansamatan ti imbagam. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.